igihe tutumva ijwi ry'Imana tuzumvira amajwi y'ibinyoma. Muri isanze mu kiganiro nkoraho mwami kigizwe n'inyigisho za Bibiliya zateguwe na Dr. Charles Stanley. Igihe haje bitugora, iteka tuba dukeneye inama z'abandi. Nubwo inama z'umuryango n'inshuti zishobora kuba nziza, ariko mbere na mbere dukwiriye gushaka inama ivuye ku Mana. Uyu munsi Dr. Stanley aratwereka ingaruka zo kutumvira ijwi ry'Imana. Kenshi abatugira inama batubwira gukora ibintu biboneka ko byoroshye kandi bifite ishingiro. Ariko ibyo byose buri gihe sibyo Imana ishaka. Mbere yo kumva inama z'abandi ukwiriye kumva neza ingaruka zo kutumvira Imana. Muzika Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo, mu mwuka wera, mu byo ducamo no mu bantu. Icyambere nuko Imana ivugana natwe kugira ngo dusobanukirwe kandi tumenyekanishe ukuri kwayo, kugira ngo dusobanukirwe n'ibyo itubwira mu byanditswe byera. Icya kabiri ni ukugira ngo tugendere mu ijambo ryayo, aba ari ryo riranga imibereho yacu. Icya gatatu gituma Imana ivugana natwe ni ukugira ngo tumenyekanishe ukuri kw'ijambo ryayo mu bandi. Ikibazo ni iki? Bigenda gute iyo tutumviye? Imana ivugana natwe mu buryo bwumvikana kandi bworoheje mu mitima. Ariko ni iki gituma tutayumva? Kandi ni iki gituma tutumva ijwi ryayo igihe ivuze? Ibyo nibyo nshaka kuvugana namwe muri ubu butumwa. Nshaka ko urambura Bibiliya yawe mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 3, kubera ko tuhasanga ingaruka zo kutumvira Imana igihe ivugana natwe mu buryo bwumvikana kandi tukumva neza ikitubwira. Iki gice cya 3 cy'Itangiriro kitubwira uko umuntu yaguye kubera kutumvira. Ariko igitabo cyose cy'Itangiriro kitubwira itangiriro ry'ibintu byose mu byanditswe byera. Itangiriro mu gice cya 3 usomye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze ati ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Umva icyo inzoka yabwiye Eva, ngo gupfa ntimuzapfa. Kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azihweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari cy'igikundiro kandi ari cyo kwifuriza umuntu ubwenge, arasoroma ku mbuto zacyo arazirya. Ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arihweza, bamenya yuko bambaye ubusa. Badoda ibibabi by'ibitini biremeramo ibicocero. Ubu ndashaka kureba mu Itangiriro mu gice cyaho cya 2 n'ubundi umurongo wa 16 ugeze ku murongo wa 17. Uwiteka Imana imutegeka iti, ku giti cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ibyo ni byo Imana yavuze. Eva yari afite ukuri ku byo Imana yavuze. Muri iki gice cy'ibyanditswe byera biraboneka ko Imana yavuze. Icyo nshaka ko mwibuka kandi gikwiriye kwitonderwa ni iki: rimwe na rimwe Imana ishobora kutubwira ikintu dushobora kwibuka igihe yakivugiye n'icyatumye kivuga. Dushobora kuvuga tuti ni byiza gusubira mu by'icyo gihe tukibuka ko Imana yavugiye mu mitima yacu. Imana ntishaka ko twumva gusa ikivuga, ariko ishaka ko dukomeza twibuka n'ibyo yavuze imbere, kuko itazakomeza ibisubiramo
n'ijwi riranguruye buri munsi. Rimwe na rimwe izabivuga rimwe gusa yibwira ko twabyumvise kandi tugiye kubishyira mu bikorwa. Icyo dukwiriye gukora ni ukwibuka neza iby'Imana yavuze kuri twebwe mu gihe gishize kandi tukabifata neza tukabizirikana. Byagenze gute rero igihe Imana yavuganaga na Adamu nk'umuntu wari umutware w'umuryango wa mbere? Mu Itangiriro muri cya gice cya 2 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17 haravuga ngo Uwiteka Imana imutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ibyo ni byo Imana yavuze, kandi Eva yasobanukiwe neza icyo Imana yavuze. Ntiyazirikanye neza icyo Imana yavuze, ariko Imana yabwiye Adamu mu buryo bugaragara kandi muri make bwumvikana. Nawe yabibwiye umugore we, nawe abyumva atyo. Ku bw'ibyo tubona ko umwana w'umuntu yaguye kubera kutumvira Imana. Igihe tuvuze ku byerekeye kugwa k'umwana w'umuntu, tubona ko Adamu ari we muntu wa mbere Imana yaremye, kandi muri we Eva amukomokaho, bakabyara Kayini na Abeli ndetse na Seti. Muri uyu muryango wa Adamu niho tubona itangiriro ry'ikiremwa muntu. Igihe tuvuze ko abantu bose bananiwe kumvira, bivuga ko igihe Adamu atumviye Imana, abamukomokaho bose imitima yabo mu isi yose yaguye mu cyaha. Ni ukuvuga ko abavutse bose inyuma ye bavukanye icyaha cy'inkomoko gituruka kuri Adamu. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5 umurongo wa 12 hatubwira iki? Haravuga ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Ntitwigeze kubona umuntu w'intungane. Kubera iki? Kubera ko tubona ibyaha bitandukanye bituzanira umubabaro, indwara y'umutima, ibibazo, intambara, kumena amaraso, gutotezwa. Ibyo byose bigaruka kuri Adamu nk'ingaruka z'icyaha cy'inkomoko. Bari barumvise neza icyo Imana yababwiye, basobanukiwe neza icyo Imana yababwiye, ariko ntibigeze kumvira icyo Imana yababwiye. Icyo nshaka kubabwira muri ubu butumwa bw'uyu munsi ni iki? Kutumvira Imana. Haba iki gihe tutumviye? Mu yandi magambo, ni iki kiba mu gihe tutumviye Imana? Icya mbere, kutumvira Imana bituma umuntu yumvira amajwi y'ibinyoma. Wibuke ko Eva yasobanukiwe kandi yumvise neza icyo Imana yamubwiye, ariko kuba yarumvise neza ntibyatumye atumvira irindi jwi. Mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 haranditswe ngo, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri ko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Inzoka yabazaga icyo Imana yavuze. Mubyumve neza. Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya. Aha Eva yatangiye kuganira n'inzoka. Ubu ni uburyo butandukanye nubwo tubayeho muri iki gihe, kubera ko uwo muryango wabayeho icyaha kitarinjira mu isi. Icyo gihe Eva yatangiye kumva ijwi ridasanzwe. Iryo ntiryari ijwi ry'Imana, nta nubwo ryari ijwi ry'umugabo we. Hanyuma atangira kumva iryo jwi ridasanzwe. Igihe tudashoboye gufata neza no gushyira mu bikorwa iby'Imana yatubwiye, bizatuma twumva amajwi y'ibinyoma, kubera ko twumva ibintu byinshi bitandukanye ku munsi. Amajwi atari ay'Imana, haba mu byo dusoma, mu byo twumva. Ibyo bigahindura ibitekerezo byacu n'imitima yacu bitewe n'ibyo tureba muri televiziyo, n'ibyo se twumva muri radiyo, n'ibyo dusoma mu binyamakuru. Ibyo byose biradusenya kuko bizana ibitekerezo bibi,
kandi ntaho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Tugomba rero guhitamo, mbega ni ngombwa ko tubyumva, ni ngombwa ko tubireba, ni ngombwa ko tubisoma cyangwa tubireke. Ndizera ko igihe tutizeye Imana kandi ngo tuyumvire, ntabwo tuba tukibuka inshingano z'ibyanditswe byera. Icyo gihe twumvira amajwi y'ibinyoma. Hari amajwi menshi ashobora kunyura mu bana bacu cyangwa se mu bana bawe, amajwi ashobora kunyura mu bantu bakiri batoya, ndetse hari n'amajwi ashobora kunyura mu bantu bakuze n'abandi bo muri iyi si, kandi ayo majwi ashobora kutujyana kure y'Imana. Eva yatangiye kugira ikibazo igihe yari atangiye kumva ijwi rya Satani. Ibyo kandi biba kuri buri muntu wese utumvira ijwi ry'Imana. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 17, Imana iravuga iti, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Umva uko Satani yavuze igihe yabazaga Eva ikibazo muri iki gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 3 umurongo wa 1 tugejeje ku wa 3. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri kuko Imana yaravuze ati ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti zo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye ati ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Ntabwo ari ukuzirya gusa, yaravuze ati ntimuzazikoreho. Dusoma umurongo wa 4. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa. Icyo Satani yakoze, yafashe iby'Imana yavuze ibisubiramo, ishyiramo umutego. Turoroshye kubeshywa. Iyo ni ingaruka ya kabiri y'umuntu utumvira Imana. Ibyo nibyo Satani yakoreye Eva, yaramubeshye. Ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro cy'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mugenzi, mukozi wa kino kiganiro ingo n'imiryango utegurwa n'ishirahamwe TWR Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndiko ndagushikiriza. Mu kiganiro giheruka tuwaganiriye ku bibazo bituma abantu barondera abagore barenze umwe. Twarabonye ibitari bimwe kandi twarumvise n'intahe zitandukanye bagiye baradushingira. Mu bishinga ntahe twumvise, Nyandwi Eric yaratubwiye ingene byari bimeze mu rugo rwiwe gushika naho yipfuza guharika, ariko mu kurambere abajije ingene yo bigenza aramuhanura amubwira yuko ivyo bitomworohera ko guharika atamugishurimwo kandi atobishobora uko akiri muto, ngo yahise mu guca yomoka araturugo, ahanini abuze icubahiro gihabwa umugabo n'umwumvikano mu rugo. Ariko iyo yagiye ntivyamworoheye, yarahavuye aragaruka mu rugo, hanyuma indunduro ya vyose arahava arihana ivyaha, eka n'umukenyezi wiwe arihana. Mbega none bamaze kwihana ca cubahiro yarondera yahavuye akironka? Reka tubandanye tumumviriza. None mumaze gukizwa ca cubahiro caragarutse? Tumaze gukizwa ubu ibintu novuga ati byaciye biba bishasha, nka kurya twatangwe mu ntango ati none mengo abakiri bato kumengo usanga bakundanye, bamaze gukura naho kandi ugasanga mengo barakundana. Ico ndacenda kironka gisumbiriza aho twaciye ntarabona Imana. Ubu ni byiza kandi turashima, kandi ndacengera ni ku ntambwe ntari bwashike ko kugera mu yisaha. Bose bari baramaze kusa n'abanca mu muryango ngo je ntacyo maze nduwo guterera hirya, kurumva ntacyo ndari bamariye, ntacyo nari nitayeho. Mugabo ubuho Yesu amaze kumubonera budani mu ndatambura mu bandi, mbona kumengo ndi umunyacubahiro, mbere barimo barambona bambona nkumengo ndafise ibirengeye by'abandi, kumbe ari bito kubera uri mu Mana bakubonamo byinshi. Yego. Be gutambura no kuvuga iki? Gutambura ni kurya ufata urugendo ugiye nk'ahantu
nko gupagasa ufashe urugendo nko kunova ati mfata urugendo ariko gutambura ati ngene nk'iyo hirya za Ruyigi za Gitega za hehe niko gutambura. Murakoze cyane. None mwebwe mwumvise iyi ntaye y'umushinga ntaye Eric Nyandwi adushingiye, mwebwe hari ico muyongerako Esperance? Ego ibyo ariko aravuga nibyo, hari abakenyezi benshi baciye mu rugo baca bifata uko batari. Umugabo muha amategeko, harya abantu b'abagabo barakeneye icubahiro, barakeneye kwitabwaho kuko baragoye, bameze nk'abana batoya ndetse tubaharura nk'abana b'imyaka 2. Baragoye kuko urabamesera urabasasira, ibyo rero bamaze kutabibona baca bababara gose. Kandi suko babari banini mugabo kuko barayakuza irumva umufasha abaje kugufasha ku kintu nawe wari kurakora mugabo acakigufasha. Mugabo bakenyezi nabo ngo ndakomesera ubaye umwana. Ciye mwangira abakenyezi ati mbe muko umwana aboneka hatangwe kuboneka nde, hati kuboneka umugabo umwana yaje mu nyuma ubanda kumwitaho mugabo wawe ukamuneza naho byoshika ego satana aca muri byinshi nibize bikuboneke ko yuko uri umugore uninze duka kugira ngo mugabo aje hanze inze duka zo bazavuye kuri wewe uragerageza naho yogenda avuga ati naho nagiye umugore wanje ntacyo nshobora kumugayako nta nakimwe atankoreye. Uragerageza kushoboye kose ukamumesera ukamukurikirana ntagende mu bantu yambaye ibihuzu bikandirazanya umugore akama afite uduhuzu tumesuye n'ukuri, kandi umugabo yameshe akabona ko ameshe akabona ko yambaye karatoke akitabwaho nukuri. Ivyo naho byoza haragira aho bigarukirije mugaginza agenda hari yazimanitse hiyo agasanga bazimesuye neza cyavuga ati nako naho bitondero acagenda hine kugaruka bizomugora. Ariko umugore turakwiye kumenya ingene kubaka ingozi wacu tukubahana mu rugo naho biruko abagabo nabo kandi barakunze kutubaha abagore babo. Abagore turababara cyane iyo dukoze ibintu twakora tukababara, abagabo bakabifitiye ikaramu icisha mu murongo gusa tukuri icisha mu murongo naho ukora byiza ugize agakosa na gatoya ngo navyo ndi wari wavyononye kandi nawe wari wabikoze neza. Umva hari igihe rero tusha tubabara ati none mu rugo ntibanshimira ntibagira gutukacu usanga umugore kare gukora nabi gatamenya Imana kukubera ntayashimiko n'umusi warimwe naho yo nereko nabi ntande kampore bamuhereza urumva ucumenga yene umuntu umucangero agenda usaba ibintu byinshi kugira ngo tumererwe neza mu rugo naho ko bana yo citara gutya kampore gusa karadutunga ntacyo bitwaye. Ego Inosa uramuvyumva bivuga ko iki byo bintu Esperance avutse? Ego kweri ivyo avuze umwanya umwe nivyo aravuze yuko kumbure usanga abagabo bameze nk'abana b'imyaka nk'ibiri. Sanze ko icyo kintu avuze nico uko je mpaye ndaba abantu b'abagabo keshi na keshi mpaye dufashe biga bishe byijana abantu keshi na keshi ingozi mira nk'izisambuka cyangwa zikasubira inyuma bivanye n'intuze nico nyene cyo kusanga abagore keshi batahura abaribo usanga rero nka 30 kujyana basanga keshi n'abagabo nyene babise imitima mibi bafise izindi baje mu marigara bakahanurwa n'abandi kumbure impanuro zitari zungani keshi usanga beshi biva kuko n'abagore babafata muhiye usanga ari cyagomba rero kuza kuraba nyene abo hanze kumba bamfata neza mugani abata atihanganye ne kwerisho kintu kwerisho babuze nico uko najewe ico ugenda buze ko mazi imyaka 13 nubatse niyone maze najewe ico caranciye ko mu myaka nk'itanu ya mbere aze rero keshi na keshi genda baze sasa mbere umugore akiva nk'imuhira wewe abazi yuko aje gutegeka ntanike harura kumbura hada kantu batanga kagashimwe kabavyeyi ico gasigura wewe kumbure wewe amengo aje nkumengo mwongana aje nkumengo agomba ko mungana ntatahure wende ko ari umugore nawe uri umugabo kanatsinda nibiri ravuga yuko abagore kwambara igitambara bisigura yuko ari shokiro cy'abagabo agasanga rero nkagere mu ntango umugore ntiyagitahuye ico wamengo nyene kumbura kumare ni kunandengera mbere kuri naje kweri ndavye abantu benshi bari bahuye nizo ngorane je nagize benshi baraharise cyane bari ku mahanga kwegore ini waje. None wewe wagize ingorane zimeze gutega Inosa? Je mu ncama kare niyo nyene ko ndavuga iyo umugore kumbura gasanga ndiko namubwira ati we dukore kino ati je ntacyo wombwira nokora na kare unfashe nayo ndisubirira iwacu wasanga rero naho rero wasanga hamwe ndaramukubita cyane naho nkamengo no muhunga bivanye nuko kumengo sindamugonda canke sinamugonda ariko mu nyuma byaragiye kumbura arahava bazarampanura abakozi b'Imana naje bakampanura ati naho biruko naho numengo ntareka nataraje ku murongo neza ihangane canke naho neko sanga yakarumvira nyene by'abakozi b'Imana ngaruse gato iyo nk'abandi umuntu anywa inzoga shinka ntakijijwe je ndibaza urugo rwanje bagwasambutse mu myaka nk'itatu gusa ngo kubera gakiza budare buri wanene y'ijambo ry'Imana rirahanura yari mu ngoro y'Imana je muri narikaza nayo bafashe ingo kana ikintu yokora
uzana yahandi ijambo ry'Imana ryamfashije nagiye wenda ndaze gusinjira inzi yomba ngeze ena impamvu ndavuga ati kumbure je nahanga n'abandi kumbure bahe n'ingorane nk'izo nahuye nazo ko kwihangana kandi bakegera Imana uko mpaye ndaba ini wacu abantu ingo nyinshi zisambuka cyangwa zimeze nabi ugiye ni mu ngo ziwabo usanga bamenye utangura n'amazi usanga keshi batumvikanye bataberaniye amakosa yabagiye agira bango bumvikana bimumvikana mwiza nk'uwa Kristo yego uno musi rero urugwawe urubona gute ico cawe urakifise arakubaha murahuza bimeze gute sawa ujere ngereranije niyo myaka 5 ya mbere kumumaze 13 ngereranije ubu aho ngeze ndabona yuko ari ikintu congeye ko cyane ubu ni sawa naho nyina takakashwa gucanga ni mu mitende utubona twinko biragenda naho bwo nta muntu yabaye yo kwishima ushoye kushika nk'iyo yabona twati aba naho biruko bafise umubano kumbure ubu bufise agace ku Kristo bivanye ngonije na mbere nk'abantu banzi ngaha mu kibanda ashaka kuma kuvota kuri cyo kiravuga nibyo kucyariye buraho cyane godasi ivyo inosavyo vyo ucivuga kwiki urumva ngo iyo bitagenda neza mu myaka nk'itanu ya mbere 3 ya mbere ruba rwarasambutse ariko kubera ijambo ry'Imana ngo ruracubatswe bivuga kwiki ico no bivuga ko icavuze kirumvikana turavye ibisambura urugo n'ibintu bitandukanye turavye mu rugo rw'umuntu umukenyezi canke umugabo hatabaye ibiyago ikiganiro mu rugo urugo ntoteba gusambuka ariko haciye habaho ibiyago bakayaga hakabaho imbabazi hakabaho hagati Imana urugo ruca rurama ariko atabiganiro bihari urugo ntirurama kandi bituma umuntu arenga ibigo n'ibintu bitandukanye nk'aho mperereye hariho abagabo barenga ibigo iyo umukenyezi yibarutse urura rumwe akavyara bigeme gusa ntavyara abahungu kenshi umugabo arakunda guturuko akaja inyuma y'ibigo ngo agiye konda umwana w'umuhungu n'umukenyezi nawe nyirashira guta ibigo yabonye aguma avyara urura rumwe agaca ata ibigo akagenda kurondera bagiye kurondera uwundi mwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa bigatuma umubano utamera neza none rero bafise Imana baca baja hamwe bakagirana ibiganiro bakabiha Imana kandi byose bakabishikiriza Imana hama Imana byose ikabigenza neza hanyuma ikindi gituma urugo rusambuka nkuko yamaze kukivuga kudaha icubahira umugabo haro n'igihe kandi n'umugabo atayicubahira umugore atamugurira agahuzu atamugurira akarato atamugurira utuvuta two kwisiga kandi yabonye habonetse urura rumwe ntaje atahura kizo iyo vyaje bizanana atari uwo mukenyezi yabikoze none rero ni vyiza yuko haba ibiganiro mu rugo no kubahana mu rugo hakabaho Imana no kugirana ibiganiro iyo umuntu yagize ikosa bagasabana imbabazi urugo rugasubira kuba nkuko rwari ubwa mbere winosa yavuze yuko habonetse ego ikintu mu yindi myaka 5 kirusha ico mu myaka 5 iheze niko biri iyo wumvise ikintu hanyuma ukaja mu bintu vyiza urugo rasubira kurama nkuko rwari ubwa mbere cyangwa rugasumbiriza nkuko vyari ubwa mbere ko niko novuga yuko urugo rugizwe n'ibiganiro n'Imana akaba ari ija hagati turakengurukiye abatuganiriye dukenguruke nawe we warutuze yompi urumvise neza yuko indunduro ya vyose no kwicarana umugabo n'umugore bakaganira ico badahuriza ko bahiganira ko hanyuma hanini bagashira hagati Imana maze bagasenga Imana ntacobuza urugo rutubakika neza iyo hagati muri go bahashize Imana rero turashimiye abaduteramishije dushimiye nawe watuze yompi ufise icubazo cyo wunganira telefone ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619 canke udusanga aho dukorera ni mwirohero ya mbere ibarwa gitiriwe Gerere inimero 27 noko rero Dasman nakiza mwari kumwe ndagusize nakwifuriza ijoro ryiza naho butaha uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Ibijumbura cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi Yesu aguha umugisha.